Tul dan it-tmiem il-ġimgħa, il-kapitali Maltija se ssir festa ta' kuluri u attivitajiet għan-Nickelodeon Treasure Hunt. Għal darb'oħra din l-attività qed issir f'pajjiżna u matula it-tfal se jkollhom iċ-ċans jiltaqgħu mal-karattri favoriti tagħhom bħal SpongeBob u Paw Patrol. Il-karattri tant maħbuba maċ-ċkejknin se jkunu f'partijiet differenti tal-Belt. Bit-tfal mhux biss jiltaqgħu magħhom, iżda jagħmlu kaċċa għat-teżor biex jiksbu kupuni li jissarfu f'rigali. Il-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq fi Pjazza Tritoni bejn l-10 ta' filgħodu u s-sitta ta' wara nofsinhar. Il-ġimgħa kienu qed isiru l-aħħar provi fi Pjazza Teatru Rjal fejn Russell Samuel, il-Viċi President ta' Paramount, ta' dettalji dwar esperjenza ġdida għal Malta. We've been sliming global stars and kids around the world for decades, so we're really excited to bring our exclusive Nickelodeon slime experience to Malta for the first time this year, both for those that will be brave enough to be slimed as well as everyone else who will be able to enjoy it from a safe distance. Il-familji u t-tfal jistgħu jiltaqgħu mal-karattri ta' Nickelodeon u jieħdu ritratti magħhom bla ħlas. Se jkun hemm ukoll shows bil-ħlas fi Pjazza Teatru Rjal bejn l-4 u s-sitta ta' filgħaxija. Tul it-tmiem il-ġimgħa l-familji huma mistiedna jiskopru aktar dwar il-Belt Valletta permezz ta' mappa interattiva li tista' tinqara minn kodiċi apposta jew minn fuq is-sit www.nicktreasurehunt.com. So that is a map you can access on your mobile phone, either through the URL nicktreasurehunt.com or through scanning a QR code that will be promoted at all of the activations, and that will offer families an exciting treasure hunt challenge through Valletta where you'll be able to find hotspots to take photos with augmented reality Nickelodeon characters at some of Valletta's must-see locations and learn some really fun and fascinating facts along the way. Fuq kollox il-leġitament għal din l-attività huwa doppju għaliex se tirritorna wara aktar minn sentejn ta' pandemija u l-iskop huwa li terġa' ġġib l-tfal flimkien f'atmosfera ta' divertiment għall-familja kollha.